Wow, menulian tu Pwuhng ko sanet kay sakeu. Rutanga tau lukayang way pa ko din Pohnpei nan supplemental uya kupur ko santi kayuwat. Esansal meranwat niyat tapuri isak tuaw paran kaunor ya ketri isak tayo. O esansal meranwat uya ran kapaisak siluan uya kupur ko santi kayuwat ong 11 legislature. Thailand ka katla mo Thailand, ay man pagig Thailand katta, o yaw law-lawanan. Senator Pahrek ang kakulian ng Thailand, o sa karakaon. Lalan Speaker, Thailand, tupurew ban padawan sansan. O maing samat kod sobat labalap, kod saraw manaman, sabol man gilan daw kodobot sudah kan wakila tayo rutin ni aluluar na isang ranwat maing sangat kod labalap kayu pesan padawan sakar kita tuhan kapeng pan kubur kayu kuburar kalangan liyang kit kologol kit dan limbar manaman sarawi pasabilgak konawati na isang baran kabun ranwat yet kit mo maing samat kod labalap ono batar pesan padawan pa sabul mat ligiliko kaparabor baragat kiyan kit bagadan katto o yang kit tan yago burwat mulai dia manaman kit o san yago burwat san gak dalakong kiyo marain guburamon yat pan ketiya megan sansal ward ranwat bagadan kapeta o bagadan yang eubanawat san sapi olewen main samat ko labalap Pemuja ngat ke lo kaparapar. Sekintar kita pengamarmui, opa kisah wasremu, opa pemuja me at kaun o at kot. Lepas korus sebar kisah kerjati opa ki, imaran at kaun at son person kalau son labalak Jesus Christ. Amen. Kailangan ng promo Senator Pahrek, tuan paran Pahrek. Dahil kagaya katla mo dahil o man pagkiran Chief Clerk on roll call Senator Abraham. Amen. Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Spencer A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Hey. Senator Bill E. Edward. Amen. Senator Civic A. Edwin. Amen. Senator Aurelio P. Chuap. Hey. Senator Alfred Sen. Latorre. Amen. Senator Denny L. Laben. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Amen. Senator Stanley Tesuel Louis. Amen. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Benjamin H. Ludwig. Amen. Senator Macari Miguel. Amen. Senator Erilyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon Chinet. Amen. Senator Nolber A. Perez. Senator Dionisio E. Simon. Amen. Senator Mitoro A. Simina. Amen. Senator Francisco Simram. Amen. Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk, essential mag-trial sa bulman ka quorum. Amo na trial ban katla tapatol amo trial record the Pwuhng and Kilenti Senator Loyola excuse sang uya kuburan ranwat. Puyi ka trial sa bulman ka quorum, may kuproya pa nga kulian trial diya uya sa bulman trial sa karatan kapeng. Dahil sa karan misik o kapeng lap, ang kuburan na nilap. Sa karan wow, lap ang kuburan na raksyoko. Wow ki isyoko. Sa bulmar likant ko, nanalang ko, naganiyay ko. Pautoro, rong labalap kay di koros ng paliyan tiyak, momocho government, national,
state or local government. Bilmen Waunki, Sabul Matail, Kapinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yowanis, Siong Kopung Labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amu Siong Kopung kan koros. Wasakshet Waun ke Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator kan koros. Lang Samoro, Oloisyo, Seriso, Siyo Masakan, o Labalaban Tiyang koros nan Chamberwood, Momocho, o Government. Melel men Pohnpei koros, Pohn Kalapwood, Pohn Takapei kan, o nan Wailout kan, Maslikan Pohnpei. Rakat o men pagkatay korosan pateng uya kupuran rangut. Thailand ka kan kadlamon tay lai ban pona se Sabul Matay Floor Leader Abram kan ka kalway tay nan uya kupurut. Kalanganan kamu main Mr. Speaker. Mone ban pacayang nan ijungal sakar. Ijungal sakaran keponi o wow kapacapac kom kupuran ka pacayang sabul memu yang muncal me kom walian ketir memot kesampal wo coy tanawin nan wewe. Kurotong wasakset mang Mr. Speaker ijungal wawan kun kami wawan kemelel Vice Speaker wawang kan bakabayan Honorable Senator kan koros ibil jungalan ko wawang rel kan me pacayang child may isang ranwot nan wasanu yalamalam o rel kan me iyang child nan men kabese kan ijungal ran wawon payang wawong krusia mang Mr. Speaker mon iban pajulaw yata kamagit kam kupure po yang kapese relekan me pacayang child nan calorie me sing ranwot pancap kita amen all kesempal and way me chungalat ye Mr. Tomsi Salomon me bilang langi setin batulnim all kesempal minute sansal me yang apa pali sama child campaign rusun mau aiso ray wabil aisokus we former coordinator in Samajail wasan kairu me pacunan winawai ta Pohnpei House imen jailan kasamu kiyo labon. Speaker me pilpacang olo ye Samajail manakap kasempalmen ye Mr. Ramsey Joab o sansal may managap minute me apa bali kamotong opsin kamotong nan win Pohnpei o ibil tagitak jailan kasamo yung Kalangan Floor Leader Pwuhng pona sa me sansal o ngol Yemen me pateng trial Mr. Solomon o Mr. Jawab kalangan ko prama o loko Pwuhng yang makakyang pateng Legislature nan biya ko pronrangut. May I have a point of privilege sang Senator Tegan? Masyodray man po na sa Floor Leader. Speaker Noah men segera keperakano pegik jalan gak kapantela walben sa Majal Channel. Ayaman. Diyan sila mo kumagit siyang Floor Leader jalan kapantela watawat walal tan channel. Pwede miya karyaman pan kumagito. Ang trail kapantelar sa Matay watawat Health o Public Works karata ipan po na siya Committee Kapatapat. Chairman Riyaman. Senator, the Chairman Ned o Kalanan ko may Speaker. Men Patrón Willianti, Co-Chair, Chairman in PWTC, Vice Cow, o Honorable Senators kan Metro Weta, Kamete Kapatapat. Maway tungol sakar misikilan. Kay pune ban ko pura nanilap kaono kod. Patrang ko pura mo ong sakaratano kay pune wow me patroyer nilang. Nanwasan we lamalam tungol sakaran waon kan kong may speaker. Waon ke Vice Speaker Floor Leader. Tungol waon ke Honorable Senators Chorus. O itungol waon ki railkan mayang patrang wiyala malam in the mensang kapon ranwat. Ibang patrawan tapiata
Muri Chairman in PWTC o lukayang vice kau o members kau. Men Patrón William Kirtio, Patrón Uyata Kamakit Thailand, Uyalam Lamaki standing committee report number Sierra Lima, Lepinial Resak Payo o Sabulman Kita. San Salamo, Kamakit San Chairman in Health, Tradan Katianan Maslaban, report number Sierra Lima, Lepinial Resak Payo, Koros Mautung Kamakito, Masani, O Masani Show, Kamakit Poita, Taikat Katnan Masanaban, Mia Masanaban, Chairman Net. Kalangan speaker Ibang Patrón Tapiata, metrikan nagpatrang o cater. Kangen korong-korong wiyawi, when kakta kata o apaliata inangan floor motion makapitulong sang Senator Edmond mepit CHC and Mebanu Yawin Net. Monimi ayer tame tangalar pengit pen menia manaman marapan itawen. Pwuhng kasandi and Pwuhng and Pohnpei state government. Apalewo bil tenere bil uyatar apaliatar requirement pukau. Korong-korong wad maapal maing Mr. Speaker, Honorable Senators gan. Pwuhng epit paliu makaraniyang and so the supplemental manamanang Pwuhng sawas parail to moni kanken sang nanwayo. Hari ni oralap pag wiyang palikan masansaler nan report meren kalangan o yupen o apaliata tamaran apaliata apyaraman kawela masan question na deo. Hari imet itungol kakan aulepe o Ibang Patrón lukayang Chairman in PWTC melel author and floor motion me Pahrek bani rawat and uyawe eter uya kasapurpur may Mr. Speaker pagpaken super dispenser rawat nan win net uyawitan an win kupito when kagan sawase o tapen o apali ananakan me iman winin Pohnpei ban sodrakakan kalapongki ma chairman in PWT sodraban in sinsuit pa ya Ibang Patrón yil florong author and floor motion we alamalam uyawi ye Senator Edmond. Kailangan Senator to Chairman Net, Mia irang kapanapat siyang Chairman Le Pen, the member on Committee in Health o PWTC. Mag-promoin po na siya Chairman Le Pen. Kailangan may speaker kamuha ay sungalwa bang kubrongwi mo imempaki may kakiyang sabulmangwi sa karatang wow kebuni natiyang kiyang nilang proto ng gallery mo kikamuhi vice floor leader amelal yang ay senator kan korusi silgo uste mem corona lockdown corona hima kapantela project Reproach what met tuan committee sugi yang puinat mas anime kabung lang uyapen kontrak wo pang uyawita amoni what mi meet
sa ibang kaktulaw, abalik dispensary wat ma kupung-pulang uya bento ako en pungala. Hari sa piliw ang maunip to ki memeled project wat ma ini ni nanano wain net mele way koros nan Pohnpei mi dispensary wain net ma so dispensary yo after bagwat men apalita apal pen man wini may mamuli lockdown kin yawi ay tuang way yan man wini and net kinabwaligi olay man wini ari bagwat sa kamele lema na vuelta o uyabegan mapampung lasang HE o CHC talagan. Chairman Le Pen, Mawar Chairman Le Pen, ay ban po na si kami Vice Speaker, Kalangan Speaker, mawa ay tungal sa karanwaw kay Boni and kak pulis sa pulmamuya mo tungal paytay ternel lang ang pan kubur. Proto nanwasan wala malam to ya kuburut ay tungal wa pan kubramoy. Wa on great floor. Kumbaga bayan honorable senators karos. Ibilman wa on ki ol kasampal reyaman. Naman apapali kamatong aman ipatuan inanan ken arawan ke matong gawin matalan yun. Nabil patuang wala malam mansang ramok. Mang Speaker, ang nireport itong alam ke kapil. Ito ay itong kapil ang kaksansalang kami tika parapat. Ikasampalin report wat tame kawit pemain memotwat anane pain mamoni bukat mimi. Ate on o buku taklanan so bailout lang tubuso moni bukat banso di tarangkan kela dispensar. Utan Pohnpei anane we isak kan en tungalang ke sapulman ke super dispensary kairo rin matamatawan community health center anana katrelap la pwede contoh tongkan mo ito tok nan dispensary kan ma programut pang kailaila o polpan federali kamelelem sabis pan ma umapan apalta karasa banat mentarman mo ni karani utarana na dispensary ang sabisin nan ranakan pwede kita karas mangi complain laut mamian mo ni niyan somre katpana nan outpatient agayrail mo motor ano lus suka tuwan takta ay kasambalin sabisin roson mga bukat pwede roson should spare more should spare yuta Ari niyan so me mamoni wat miya speaker nantuan robota ikamelele me kawit ko nang ang patulang TNI de awasame pan process peto rentaula te kamera la moni kapan tala project imeoya lusang Pohnpei tay ban inflation tay ban pukoke upain nan sambar silu lepelepan moni ban anak ketalen tapun ni songon kran puka Ari main speaker ay tungal kapung ang kamti iman kasik me totogo dan wala dispensary wat o dispensary koros and mimin level in super dispensary me apal bantron totok tan mimin wayo makasanti sang tok tapatotila o bilpan uyamen sawasong katal ma katutola takam sang dispensary wat bilpan Emiar o pilwasatigan pan sawasota cocokan me patutong moni ni makrant kan pan kito pan CSC ay jungal kapung at ng speaker o sakaran pakpak makamtigak tola melgam din roson ma public work mendara marabotet magdera chairman ko ang bilgak pain uya banda tagot ang kakapultasa kalangan man speaker kalangan ng Vice Speaker kawit mga kasansal niyete masinaban kami Senator Simon Pampatuan Youth Floor ang Senator Mobic. Senator Simon Youth Floor ang Senator Mobic kami
kalangan speaker. Mona iban yang pato ay tungkol sakratan wow kay ponian patong tama kong tiyong kiyor. Bodo na wasanu yalamalam Pwuhng ke komu speaker vice floor honorable senator kan korusia o Israel kan me yang patong kailan kalorian sawot. Iro riyaw men kasalita na pit report. Koyo patong on page 3 in report with paragraph 2 or last sentence. The witness then conceded that it was extremely difficult to find an individual who was qualified to come up with a design estimate plan as well as other specifics for this project. Consequently, CHC ended up contracting with her husband in such capacity, which was then approved by the HRSA grantor. The concern ki ato po may ni karban ato may ichi ko lagi robot ako lagi the project ko. Where extremely difficult to find an individual project ngan mo yung federal law may ka. They're being done by TNI, TCNI, they're engineers who do designs and all the work. Ari I concern ki wasawa po ki kita mo play mi ki ichi may kolokol maybe there's a reason why this is being held. Koreaw ni shumay kasampal ki katail kin patrowan the need pagtailan yata super dispensary nan way ka Russia. Funding mabatrotunan ong and build super dispensary with mia funding ong employees, mia funding ong isna kang katanga. Og dispensary ban uyawita wonak isma ban aleta tonto isma bang point. Katail Pohnpei state the grant no grant me pato to me ban muyata project wood. Amo imen we ka katail te lama me mune buka pato to muyata dispensary obel ban fine obel ban resource to talk me ban muyawan dispensary buka. Ki igamelele me ay sawat numaunu monok katail sila kakapaliata ong tame ananong to talk. Akatailan ban build dispensary ko inan way kay po katailapan Thailand kak source Thailand kak resource dispensary kay kami leme apana palong Thailand sa wood Ariay may men kasalitan makan pwede uyata to wala mga liyawan buyawita and Thailand build dispensary kay aso to medanta to lagi kalangan Mamawar sang Senator Movic ay ban bonus sa Senator Simon. Kalangan speaker Monday pan patruay men patuan pagi ay tunggal sakarada and wow kaping ang kakyang patron sa pulmong mesan selen nilang mesang ranwat kom kupura po yung kakuya ay tunggal wonkin kom speaker vice speaker floor leader member chorus pilmen wongi karton sa batang pontra Otron wake kami pinjam patrol session rawat. Speaker menyam patrol kay tunggal chairman and health o PWTC o patrolwan me eu assignment apal me kami tilalong. Pwagi miya tarobuka sampal kay me anane tolu lem patrolwan committee po committee ang kapintatong ki palmaral taral tunggal mentorak on project what abugis background in project what Mr. Speaker ologo liyo nan main COVID-19 nelto pariya kito reisak essential me congestion in service sites kan laut le land CHCR maskin patapan na o metro apal no apal ta right kareda ang sawo CHC pakin pagpakyo pwede bikamagitsa windat Hari mga inalalta project ko pwede emun me pan overflow la ang dispensary nat na tao yawita. Ang essential me project ko yi for 3 years tapos sa April 1st 2020 o pan expire parrot March 31st 2024. One more wo patpat na koryang 500,000 400,000.
Aritame sudah essential long committee makarata committee mura ki sok Pwuhng kisali ng report speaker. Moment में मिया requirement in contract sa Pohnpei state government. Apo sudah essential long committee ya contract. Dami pil essential sang CHC me pil miya contract aral trungal. Kapin aral trungal format tapi sudah essential long committee. Imenangkak essential menan main COVID-19 anso me suma walil sambam laplapan grant nan HRSA, CDC o OPA wasakan koros requirement in bidding o competitive price quotation wave ari miya pitak ba kamito yang song katete kan ma miya kot makasalita me bidding on project of wave repatwa me ye aprosto ka kasalita sebisutra di portion in narrative ng granto makasalita yes kubo o tame song me wave ng granto o tame grantiyo anane ang kapayata kareta eu document me kayo kasampal nan tatagot speaker NGA notice of grant award but notice of grant award to making sense la condition corrosion granto tame pukon business official state finance tame pukon CHC o not district government o may indeed bidding requirement na care nang narrative panananan essential ang kasalita ya moment CHC at announce programo ya moment aral select is pan buya programo puagi COVID-19 o waiver kan pan essential robukat pun sudah essential long committee ari dami essential ang sawot Mr. Speaker project wo lalmet moment miya pagpaken karayran mauran muni patulong ang ersa absurda pasapeng mau o essential lelato me mayaya pangkak tiso aburan kisin email kis merwato kang committee amun me pansto ka kan extend mauran muni bottom line speaker moment me we should not Pohnpei pan lusang ning oran katakan makadede amun pan lusang project wo AG kolokol kontrak wo puagi Pwuhng utara pangkole di puagi CHC anane rang kasalita document koros me bangkate me bidding wave o tato dog meruya o muy tasang ersa ria ilamala mi me ibilmen patki yang wolo ko wen kak essential me the dog would utane challenging ba iro ko sampal to me committee ka kuyagi judgment contract in Pohnpei state contract in CHC notice of grant award so essential on committee karata reported patunin tuamet ipato yap iwan mereka kaso patuan ng committee na nirahin na isang namiyaw March 31st sompo Pahrek mun correspond laps kalangan speaker Wonder privilege speaker Masulasan Senator Mawal Senator Simon ang may kuprepo na sa mga vice speaker on point of privilege kalangan speaker kamgubra payan ka sabliga pa mamasan kasampalen out of an report apropian so kom kubra bayan ka pata kid walia banwen kitigo upagi momot kasambal weten ka kasamo mata Elizabeth Peter Linter mapel lang iso matan ponta kiti uya walinmar tomar kasambal kumar kosokosen wen kiti o lima laut sang mes belita waltu o pagi kalangka katkiyang rama lobo kalangan speaker kalangan vice speaker bagi amulian tayo ko na siya nalal sumataon po sa kuti o irail kan bayang kaya kalangan Senator Pahrek Kalangan Mr. Speaker Unay paniyang paro manel paruan megot mapit reports standing committee report na belamau niya risa payo med badang komoy nalgan matiyang eruya itong sakradan kapeng waban kubran sa motor court labalap bi kubra masansal o amendmental chorus wali bekan only committee speaker vice speaker or floor leader yang ay honorable members kan chorus railgun may yang kita nan piyaguburo ranwat ilisan kiyan so mauksit
we are trying to run mau and by mau wong rail kan beti by yang radio the social media runward and we in Pohnpei in the lang Amerika. Speaker ibaduan padrang rail kan meciang kabangi robot rolap memia ban kubro rail runward ab itungan kita peitak mungkin sudah naden pasabang dan bali keryau dan robot sanjal me anane me godan kak abolla yang sumatan aimen baruan kalabak dan committee kabadawat ma ire opolla ma ban kak pasabang ay ban tulasang kami Senator Ned. Kalangan kay sabalay tungal sa karon wow. Nan ansyo sa kair public hearing o pagpaguyaw yung Israel ko parties makapagpanda tatawagan wan lamo ran kalangan no apaleta sa mansang niyet and week menagiro. Arwawaga ko pa speaker sa man pilpegi yang apaleta moran committee ba atal bana ta report question bill check kata dame sote pai kita o dame wiyawi speaker may gologol ta Senator Ned Mawar ak may kumpulin po na si Senator Perez. Kalangan speaker kalangan yang chairman health pasapang mabil cancel kongye Mr. Speaker Moin anadik trail ka KAPWARESOU robot wo joint committee. Ko giregan misansal sang Senator Simon amomon ongye amomon me committee riau should know ko open. Ko giregan ba kasambol me Senator Simon bil kusiya iremail kai. I should yang committee riau cha baron yang sidin nan public hearing me yang kawan CHC o Samarail Pemban Mon. O iragay parada Mr. Speaker may baruan kasambal bi istiban baruan kuigi mapil sensitive rabugat. Me ibil kasik maban robot wot pambarato ko kasalayang kadail momot me ebolben issue kan me dan korong-korong me ibaruan yang modern ebana bolla. Sansal me iragay bil parasang Simon me irabuka usura te to o ikamela me imma kologol project what makara yang project what asitugak tola kaida ki project what me bilut poegi anan me sansan project laut totro and Pohnpei what kologol to poegi mere requirement meranane itawan apreciate itawan sangan negara be Mr. Speaker men parong ita motion salan kabrala Ong committee report number lemau peblia research pai boran ka kapura de ngagi robagan ban katete yang malwat me stega sarkan me mie report ya podla imen paron ba kriyamen motion and close motion pen committee report my speaker Kriyamen Dahil kumalma minto
Sansal magtay kat nan mga sanaban report number 05 laban niya riyasak payo o miya motion yu me iban pona sa motion yu may sansal asang Senator Perez katailan kabrelang Komite Kapatapat report 05 laban niya riyasak payo miya karyaman pa motion sansal may miya motion katailan kabrelang Komite Kapatapat report number 05 laban niya riyasak payo Koros maudung kamaguto, masani ay Pwuhng, masani so kamagit paitar, Octail Caprelar, report number 05, Labandaria sa payo, o ang Komite Kapatapat and Health, o PWTC. May other report? Standing Committee report number 0109, Riyasak Payo, Mapit, Governor Communication number Isak Payo, Riyasak Payo, Sang May Committee SAP. Sansal mo, may report long siyang committee SHAP o iban po na sa Chairman and SHAP, Senator Latore. Maraming kamu speaker, mo na iban yang patro. Yang kakpata fay so chung committee akom. Kuburay tungol cakaran kapeng kaibon yang kak patrong sapul mo patrowar bang kuburan. Mo sapo ko iso ko. Wasak set main speaker ay tungol wow an kak wong keng kamu wong ke vice floor honorable senator kang koros ay tungol wow ang pilkak wong ki sa umatawan pontra o irail kan mayang patrong tail ranwat staff kan wong ki pilirail kan koros may patrong tail nan mayang kapasa chay kan mayang Mr. Speaker iman nuwaw karakarak patawan mo yata kumagit Saya langkah kuya na malam ke standing committee report number 01 laban niya riyasak payo. Riyaman. Sansal mo, kamagit sa Chairman and SHAP, Chairman Katianan, masan na standing committee report number 010 laban niya riyasak payo. Koros mautong kamagito, masan niya Pwuhng, masan iso. Kamagit pa ita, try kat nan masan na report, o ibang po na sa Chairman Latore. Kailangan ng kamu speaker, Patuan cakar siapa lagi tungol wow ang kakpatpatuta bang kupurakan Speaker Standing Committee Report number 01 laban riyasak payo Nawa inong umaur and Governor Communication number isak payo laban riyasak payo Napurong iti Mr. Luciano Abram and kak pukogi apali kampan SAP and Pohnpei Director of the Department of Land O speaker kom kubura o logo pay tungol sakar hankak haralap tata kamti o ipaki fais o chon kamtin land hankak sawas o kapsitiki wasakan mi sutabang patungan saya. Speaker January riyasak tuaw riyakat riyasak payo men kairwat leler option speaker o speaker assign kamtin shop. Kamtin shop Kaula ni Papuri Riau, Riyakat Riyasak Payo, o niya rewong, irailkan, mautout kita, kampang shop, yay division in public land, Mr. Wallet Elias, o chief in survey and mapping, Carson Diabolus, o chief in historic preservation office, Miss Jacqueline Santiago. Mayang Rail Speaker, Acting Attorney General, Mrs. Pelsiba Michael Aisom, o LC Walberg Atli. Speaker nan korong-korong makamti o palubukat eugubano Irail ko koros Eukiyong kamti aray tungol kapeng wagi tita Luciano Abram mesanger kopnang tamar patuan rano nanarain ansaw motomot meulmanat pukoki o apali kampaan sap tames ansal suda tatok mepuyak o tatongkan koros one way mo
Ileu makam tu bil tungolin kita rangkak rapil kasaleyang kam tu me percent lima isok en wasa masayak susung ta ulmanat pilewanger palian susung o bila paliata wasakan o bila politar na opsin siya. Speaker mapil patrong rail ye chairperson Antonia Primo Moses, Port of Trust. 5 minute pilewong kamti o bilkasaleta manintuan port o manat manak ni ko pa na tatok mapitsap magin paitamaw o sanamaw ni eu panokan nan lapinan show masansal hong port. Acting AG piltaula o kasaleyang kamti akapengki itita nol manat nintuan arakin eu ko pa na aratungol puko totok o eu kuwang department chaykan melan lang community kan ol manat kayong kasampal kipapulo malaylay and kengkak kipa melan lang community o department chaykan mirakin eu. Speaker ni Tapuri walu kamti bil taula o pakire ni rai local chief kan o local council kan orang kak yang ewong kamti o kasaleta sapul maral aral tungol papam hong itita manat tama sansal sang local chief kan o local speaker local council kan rapil tungalan ku kapung ke itita metokowal manat rapil patungan eugi yang kamti me nanway kan marawal-walian merel maktel koros kinuya baba rapil kapung ki ul manat nan arain ansong motomot me tungalan ki pokogi apali opsin sa sola morong ansap o sola pay kasalen sap melaut nanway kan. Ni papuri isok riau kamti eu panor otok kangen korong-korongkan korus o kamti menua o karak-karak eu kutong tang kupuran kot kasompalwat tangokan mauya-uya rayo kamti tungolin ke kamelele melaka po pang mausang asang ni karababukat makamti recommend legislator what dan kakotla masa ni o sapulman kita standing committee report number 01 isok tayo. Speaker may ni oralap may kakanta kita kamti o sa argument o nagtagifais o ton kamti yan kapsit mabil niya kayo na matakalalaba kayo nagtagifentorkan ng kakyan sawat. Kailangan Speaker. Kailangan Chairman Latore Pwuhng Kapesen report memia mamawar sang Chairman Latore ak mai kubure yield floor Vice Chairman Aishab Vice Chairman Edmond. Ya, kailangan Speaker buni pantula itu kapatag sa kartangawakan ma komitiang gear sang nan mod sapanan mod itungal sa kartangawaw wang dun komi Speaker Vice Floor o iraikan may patyang child nan wasan uyal naman namot Speaker and chancel melel tam ay chairman kasaleta di melel o to report chancel nan report o may bilmen kiyang mamotwot me ititakan me kapinabangan patawan kataratato kamele iya type ko kuchailan check o review ko lang o interview i-rail kan witness kan pagjagan ka aliata kamele ben ma namani mo kakwiya po ko me uya na IT arnia tunger supplement kapina itita namani o bilchuang na ton tatawag support nat kan sabil kap kapitak rail iraip koros gi me melelo pung me
chairman patawan tam lapinang siya wata tong kiyang terminate on yaray buya tatok pa na all minute rapung ki ramaki and pusela wego lapinang siya me tapiata kamele me Pwuhng me setuang bukat Israel me tatok ang all minute utama sansal me repakpak rata jalan kamanata kaproyang all minute wan kaprela kan kanakala pukokan me antiya imakarata ibn pagita motuat an katin sapulman kita report nampe 06.24 o sapulman kita pagkaryaman Nangan sansal memir motion Thailand sapulman kita mai kupura bampo na sama pa speaker Senator Tun makawatan dem limara ma mie kupraraan kak sansal pa speaker kalangan speaker ay tungal sa karanwaw sa pal mang speaker ay tungal kapang ito ka report o ito ka tatokan kamti minungan report wood melol mang speaker ibatawan may ulmanit ansaw mo ay tita o kupurmawa ang tita o puen kaim sa kalatigan totok kaysak niyaban uya traktorin sa o niya pa to kawewakan may uya may pansang o nantiyang ulan Pohnpei man met maaktigatak ibil kamelala may soto suway kita may uya ta apotete magating sa makamarang nantiyan totok toto kay patoto nan legislature wat o nan wasakan abibarawan kami lele me uyapan management o mamamen anole sa pato makit o ngaramasakan ang way kamalay ira kamarang toto ab nitokin toto magmagtuway nintuwan nila kan kusan ira kayo maing speaker ulit atong alpatonan kaleriyaw kam sakala me nomotomot me tungalan ke plan mata-matawan totok ab lupa-lupun totok may suraban sa pangalam iya tuon totong koy me bil totokong pan kampaw pan palian historic and preservation division me miya me totok tauli sampar riyesak irail tuon totong koy so yang tolong benefit pwego yapan paypayo songkan Numay nolman at yung makatawag liyo paliala. Para mas puko, may Pohnpei puko, ang kakiyang ang wale, sangon benefit kan me, toke chon totongkan. Kola, songkoros, irail mimin ang kontrak yung me, uya boy sang nan poy nan mesinin mot, kasilin o salin mot ape. Numawa. Numay nolman at nitrail la, uya la personal ban department mo. Pil, atong alaan sa umay, perabaya kita to pakita. Aleta tuk son to. Kawait committee o legislature ko tayo kat kita mo ni when son to kay lugika. Ang sa urerek tayo mamasan ni. Atong al makit and ewan son to. Atong al makit and makit pumamam o pampap ong aramaso nana tungal kolwa o saran ulan Pohnpei so tayo tungal pe kasal main speaker ibatawan kamelele present jobuki na ulmanat warong melel dan uya traktorin sa ibil batawan kamelele mabil nanansokan so pa kayo kamorong patok masayangan na miya self-interest ang namakating sa ikabengki ulmanat Pwuhng sakos. Ang Pwuhng rapantam, epil kokosan matalani mo wapalang weriyawat na natatok. O patron tatong kanan Pohnpei pon. Nintuwa na uyawalan Pohnpei man. Para damang speaker, wow, man sakarpe, ay patuan kami lalama, ulmanat, warang kausala. Nisopi kasal. Kalangan mang speaker. Vice Speaker Mawar, imen po na siya, Senator Edwin. Kailangan Speaker ay tungol wow, kapat-kapat Pwuhng kami. Vice Floor Member kan, o Irail kan, may ampat yung trial may isang rana. O Mr. Speaker, may Mawar, may tama ko na nga sansal, ero
tama kasampal o imasansal nan report may overwhelming support on all minutes may inanan lap pero po kami try men yata motion tayo kakreting timasan po Masalar, masan pen report, ay pan po na sa kamagat memiyak, tayo retung timasan pen report, o sabulman kita. Karos mautong kamagto, masan iyay, Pwuhng, masan iso, kamagat po itarok tayo retung tiyer, masan pen report. Karos mautong tayo sabulman kita report ng Basarwano, labanyari ay sakpayo, masan iyay, Pwuhng, masan iso, kamagat po itarok tayo sabulman kita report ng Basarwano, labanyari ay sakpayo, siyang kamit niya. Miyado report, Chief. Standing on the report number 0 line raise at Pahrek, Mapit Governor Communication number 0 line raise at Pahrek, Sound Committee on Judiciary and Governmental Operations. Kailangan Chief Secretary report what man report long siyang committee, supplementary committee ang chayan ko, karatebahan po na sa Chairman and chayan ko kami, Chairman Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, Iman baron bagi tuan wawan kak pada badoda bang kuramain. Iman baron kamak tail kak nasani kamat report nan basiro isu levelnya riset pai. Acan salamau kamagut memia Thailand katian dan masan pen standing kamat report nan beisu levelnya riset pai. Karos mautung kamakto masani yai. Pwuhng masani iso kamagut paitar. Maasanabe, Mia Maasanabe, kami Chairman Perez. Kailangan Mr. Speaker, tuon kami di med tuaman. O all bugat koros syudaman tuan ki conflict of interest dan korong-korong kan uyau. Jangan me last name eu mobil patrol Michael o Michael work patient o penene riau met irasyorse related. Pagingkag taula sang met Mr. Speaker robot what aitan Governor's Communication dan Basarol Lamau lebenya risak payu ay titan sa Material Attorney General and Pohnpei State ay Mrs. Belsiba Michael Ison. Pinakap minutes nakap nan korongan koros kita boleh pegang puegi sombong tua sama laro tito nan molwet wala kamanaman. Mr. Speaker, koyak niran pinakap minutes sansal nan paragraph na besiluan palikayu on report what wasame alesang actual Bachelor of Law degree sang University in South Pacific School Law o will pass par and PG par o FSM par. Pinakap minute mo Joel submaterial obis kasang balwat sakin datok Migration Legal Services o megot may men paron highlight nan paragraph kay Kariyaw and Palikariyawan submaterial report. Dan korong-korong kan mamiye o nitito kayo nan sombong tuwaw sa malar ni statement yung may kasang balgi sang pinakap minutes. Niyan siya kabina ikiyata when we are laichi buligiti tatawag yung pailaut siyang paron abapaliran wat pinya dahil kamakit poinan tron tatawag present project lamaw I will come at again 80 minutes the benakap minute po amount magadahil tumot position what po yung eligible and gagale sa utawin. Ni korong-korong uyaw, Mr. Speaker, siyod, masaingan, pato, the complaint, the kasuway yung sang pinakap manit. And kagbilsan-san nan record ramot kami tuwad
yan sa padawan sabi kita korong-korong I serbe minute masa padawan luka itu korong-korong kan korus na uyawi dan kak sanjal sa padawan tawar sa model pasan kosenet terlalu dualau urjukun kan meruas Legislature watch sabulman ke tunggal ke manaman and we investigation o kita kaula Pwuhng rail kan tanu mon committee o pilihan si water lagi sabina o record kan anak-anak absudukin Kadkadaur Pwuhng kasantin division kan mamiya si speaker kaula patroyangar sa madail HE o Song koros me ebaruan work sansan nan sam matail robot ran which depan nana pelupa. Kem segala Mr. Speaker and sansan me kami ti lugar tu palu koros me anane and kak ale kawai changre. Irail kan me parunan option Attorney General pin tergiak tu irail paruan Katete masyura rail Pwuhng. Kem segala Mr. Speaker, mohon korong-korong wiyawi, niye masaingan Pwuhng namani menat todo miye. Sang obisin kabina menat DCNI. Apunian so masa parang lukai rail to, sansan lan sa moray robot, sinahan kan way madilim. O mga nakapman ete Mr. Kan Paruanda me shoulder arajuan di sabon mara reservation ong namani manit. Sang ni karap Mr. Speaker men paruan kaki an kuburan kidail me react sileman talengkak kasaleda adail kuburat jail ong namani manit netan base in doan robot mesansale iman churu rajang tisang momoduat kuburamay and kak sansan committee ne tuaman koros sign robot ong ni utut doan executive meeting mawiyawi koros ususkiye ong churu me ususkiso ay mat kalangan Mr. Speaker may moyang kuburgan kak karuan dan masani meagot magpit na manimanat. Kalangan Chairman Pahrek o kabesan report mamiya makamumawar ay miya to kami Chairman Net Senator Net Kesa balai tunggal sakaran wow Pwuhng report sang committee o imen ni wa patrawan wiyata kamu itu dalam rutung timasan pe sabun kita report Machular ay ban po na siya kamagat Senator Net dalam rutung timasan pen santing kami report ng V6AH lamniari sa payo koros mautung kamagto masani Pwuhng masani show kamagat paitar koros mautung tayo ng sabulman kita standing committee report ng V6AH lamniari sa payo siyang committee ang chayan ko masani Pwuhng masani show kamagat paitar o tayo sabulman kita standing committee report ng V6AH lamniari sa payo siyang committee ang chayan ko. Medyo report, Chief. Salamat, Mr. Speaker. Salar, ay pan po na sa floor leader, Abram. Kalangan Speaker, itungal sikaran wa usapal. Speaker, men patronu yata kamaguto pagak challenge. Chorok ti apali ng basic silu. Unfinished business. Asan-asan makamagot yung mayor, challenge chorok ti ng basic silu, unfinished business. O po kay biya utupan kamaguto, aktail katkatiyar, po ng basic silu, unfinished business. Ban po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number 0 Bayulan Reza Payo proposal for resolution respectively requesting the Pohnpei State Auditor to join forces with the public auditors of the state of Koshai, Chukenyap, to conduct a thorough and exhaustive examination, assessment and audit of the manner in which Article 9 Section 2M of the Constitution of the Federal States of Micronesia, as recently amended,
with respect to the sharing of our nation's fishing fees is being implemented for adoption. Kailangan Chief Pohnpei sa floor leader ang kamagapan kailan masa ni resolution mo. Kamu floor leader. Kailangan speaker nuwaw men pacawan sakar mumut ko sembal wo jopagi kailan kak kacang nan masan pan LR nampe serupai depan yang riset. Parliament. Dan salam mau kamaguto koros mau tung kamaguto masa ni yai. Masa ni so kamagut paita mia masa ni pan resolution. Kamu Vice Speaker. Speaker, kalangan speaker ay tungkol sa karunwaw sa pal. Ay tungkol sa karatanan sa ugusit man speaker. Nuwaw iman patawan sa kawak kami. Rail introducer and resolution kayo. Laban niya resok kayo umumutut. Essential ma resolution wot pagpang kapantala. Ang ranwot poiki niya nanapan floor amendment. Men kakapaliata mata-matao poiki kawit kay may patulong may pitata resolution mo dapat tokala national government state ko na pali audit and 50-50 fishing fee me kinuya me ko me kakata kamarango changkan pagmuni remain speaker sang negara per resolution mo poiki ananen contoh ko totok misabul material contoh kan mulia amendment work is fun. Yung makarata may speaker, iman patawan nuwaw, o pagi, kailang kapantala ang next session day, LR number tayo, laban niya risak tayo. Diyan sa mau kamagatsang Vice Speaker Michael, talan kapantala, LR number 0 tayo, laban niya risak tayo. O pagiamiya utupan kamagato, Pohnpei na siya. Harus mengutung kamaguto masa ni yai Pwuhng masa ni so kamagut paitar oni tuwana yaleti alon number serapayo le menyari isak payo ban kapantala ngong next session day. Point of privilege speaker. Kamu Vice Speaker Michael. Kalangan speaker. Kamu ko berapa? Yan kak kapia tahu pagi memoto dan kak kasamo ulang kasampal. Alinmar, Katto, and Wainu, Yainasu, Mapil, Pokoki, Speaker and Municipal Council, Iman Paki, Kalinka Kasamogi, all Kasampal and Wainu, all available. Kalangan man Speaker. Kalangan Vice Speaker, pagi yang mulian Raidia Robo na siya, Speaker and Council and Wainu, Speaker Albert Tanachu. May other point of privilege? Masalan, ay Pohnpei na sa floor leader. Speaker man pagik challenge ketiya bali nampe sakono may nomination. Saan sila mga kamagat kailan ketiya nampe sakono yay nomination o pwede amiya karyaman pan kamagutok tayo katiya po nampe sakono o Pohnpei na sa chief clerk. Recommendations presented to report the Rono Live Payu Mapit nomination Mr. Luciano Abram to the post of director on Kembansap. Pohnpei na sa chairman and shop, Chairman Latore. Rangan speaker sakar sakala itungal wow ngak patpatutra bang akan speaker man luwaw ka atat vice John Kamki uyata komogut kailang kakotiyong ng nasan ban recommendation standing committee report number 01 labing narisok tayo upatla sa punman kita namin Parliament. At saan sila mga kamagat sang Chairman Latore dahil katiyan tapatoyang nan utsus malal matoke standing committee report number 01 labing riyasak tayo may patulang director the nomination sangkap na metoka director and shop yay Mr. Luciano Abram. Karos mautong kamaguto masa ni yay masa ni so
Kamagit Pwaitar, Taiban Kommal, Lebanancio, or Chief Clerk, Patrawan Pasang, Palatkan, the Tarabuan Chuskan. Speaker, kamang ya, ginanso mo ususkan mo kit wanay masakalaw. Nagin pagong kalorangong kan kumail kecikiyang ko promay. Dahil, pa Speaker. Sapal. Dahil sapal. Ong sabul matahil wiya kupur. O esansal me muna dahil kumaldi kamagit pen halaltan tausus ong Mr. Luciano Apram makamagit pemiye. O esansal ang way pakon sabul matahil tatok tausus melal ong Mr. Luciano Apram. When wiya sabul matahil Director and Department of Land usus so Riau o A. Riyasak. Mat mawag tayo kamanalar Mr. Luciano Apram, ang Director. Kuya Kupur o sa kat-kat pan nomination o iban po na sa Chief Clerk. Recommendations, President Committee Reports, number 0 Isula and Riyasak Payo, Mapit. Nomination and Mrs. Pelsiba Miguel Isom on post of Attorney General. Kailangan Chief Chancellor may report lang siyang committee and chayan ko para deman po na sa Chairman Perez. Kailangan, Mr. Speaker, Imen barawan walianti sa belum kamitian chayan ko o kamakit dahil kakachian and we have been recommendation, there will be recommendation and nominee sansan ng report, tanya kam di report na issue level niya Riyasak Payo. Saan lang mo kamakit sang Chairman and chayan ko dahil katiyan ng recommendation masan sila sang report number 0 issue level niya Riyasak Payo. Yay kamanamantan ititon kapina melal metok
Miss Pelsipa Michael Isom, Pwuhng Supplementary Attorney General. Koros mautung kamaguto, asani Pwuhng, asani kamagut paitar, oktal ban katiang nanu shoes, o iban patrawan chief, mga patrawan pa siyang paletkan, oktal ban kombal, minitiyang karyaw. Kupuruya mohon kombal. Na, may kupuruya po na siya mga floor leader. Kamu floor leader. Kalangan ay jungal sekarang wow sabal. Imen nuwaw speaker patrawan. Pagitak jalan kasamo imen li kasembal mayang batyang jalan kalari. Me jungal at Roli Agostino imen pagig jalan kasamo kiyo labalan lapun. Kalangan floor leader, pwede po na siya toka Miss Agustin. Kalangan ko promi. Point of privilege, kami, Senator Edward. Kalangan speaker, point of privilege. Muna isak sakara, imen pagin wow, karkara kay chingol sakaran wow, kay po niyang kakapacheng sa pulmumet siyang. Wang nung kami speaker, vice, floor, honorable members kan. Raya kan mayang pacheng yung kupurang, speaker kong kupura, imen bilen sainsal, melel. Ong molwat chelang kak peonese pacho tong rekitali ya bilang pacho yung kupurane cuy men pagi molwat chelang keckiam beliau lo Kalangan Senator Edward, pwede po na siya Chansalong Mr. Rikitali. Kalangan din Mr. Dali o Koros mayang patreng wiya kupurananwot. Major point of privilege, masyala raip teban kombal o katlan anusyus. Trial sa Paler, on Sansaleng, Waypakon, and Pohnpei, masabal matrail, tatok, tausus, matoke, nomination sa Angkabina, matoke Mrs. Pelsipa Michael Isom.
Pwuhng Supplemental Attorney General, usus so payu o Isak walu. Met meweg tayo kamanatar Miss Pelsiba Michael Isom, Pwuhng Supplemental Attorney General. Kalanganan kupurkoros. Miyadre nomination, masalar ay ban po na sa floor leader. Speaker man, plew yata ka magkatay jungal sakaran wow sapal. O pagkik chailen suspend order of business o chorok tiya pali ng V6 isu may irachoror. May karyaman ban ka magkito? Karyaman. Saan sa lang mga kamagitong chailen chorok tiyang irachoror the miscellaneous business o tayo kat-katyar po irachoror o iban po na sa Senator Artui. Kailangan ko po Mr. Speaker. Jungal sa karatang kaping pangkupuran na nilap. Imin pa siya sa pulong sa karatang kay po ni Wow Machiyang ay nilang. May ilan nan malwa siya sa karatang Wow ng Kamoy. Vice, floor, honorable members, chorus. O ibilmin Wow ng kirailakan, mabil pa siya kaya nan malwa siya. May ilan, nasu, o irailakan, mabil pa siya nasu. Pwede, Mr. Speaker, Pwede agun uya sa pulmachal uya ban practice sa email ban sa karkita. Sansal matatak kasambaliyo magtailap siyang katsang lala o mapit itita o nomination na ima kare tayo men pajuan bata each delegation is okay. So bil kapachayang delegation matalanim kan o uya sa karatang kaping o bil melal ulianti melal sawati nomination na Abraham o uya sa karatang kaping pwede tatak masansal po ita. Kailangan kuburan speaker Karosian. Speaker. Kailangan Senator Artui mabil uya Chairman and Delegation in Sokres bagi sa karatan kapung mamiya. Miyadre iratoror kamu Senator Carl. Kailangan mga speaker muna ipan yang padang kupurakan nain kak niwaw karak-karak pagkita itungal sa karan kapung kay po ni Yawawan padang sa pulmo padoyan nilang itungal wala pan kupuromi wan ku melel Vice Speaker wan ku floor leader Honorable Senator kan chorus ibilmen padang kupurakan o kasama wan ki katon patuton nasu o Israel kan umur kasambalwat po na sayer mayang padunan kalori irayu may men paduan may speaker men KPSU may paduasang option kabina sansal ran may patoto pepuri isak payu riya ketri isak payu me pagi tekau-kawai speaker and kak ewang legislature o utisang ma ya apel pen naminikan pagi miya namini ma ban ulianto ay kasambal ki stinukawad pagi miya namini me padpacho nan committee finance o karong-rong ban chaptaran wat aksinlukawad pagadar to muren sinluko may tanto namini pero pwede met ay men sakar kita o pagi nuwaw karak-karak me kasantin karong-rongan koros me bit namini me padpacho nan committee finance pampuyak o ma ikak padang komi o kom kagawang kabina yautan ko pura mauya mesansal nan siluko kasambal wat ma karong-rong ni korosan puyak so kaway tanggal niya kailangan may speaker. Kailangan Senator Carl masulatan Senator Carl ay pangan pagpurin po na sima Vice Speaker. Kailangan speaker ay tungal sa karang wow sapal kailangan ng kami naman sang rangot ipil patro ka bang kapromi puki iraw sa mga speaker ari tama ka sambal nan buya ban tatakot mo inral sa manang kusunat ka kakawewe ikameleleme tama sansal niya masuto qualify ibil barwan kameleleme ititan Structure and Finance, isang rin ka ba na?
O ngay may batuan na sign kiyang finance. Diyan so may batuan o acting speaker. Ang tita tekan isang kasilgaw metuamet. Makamu-info. Kalangan ng kubro mawiyata men kabasa. Pwede magat koros kay tita koros may pakatar dito. Basta kamelala mamiya yung tanglaki. O we hire to sa legislature niya assign unang body. We hire property legislature. Yang mo muna ba utro sila ba doon? Pwede kabanabil kasalitan ng silgaw may sailak ay tita kay uyaw. Sailak acting governor tiyata Pwuhng. Ikamelala magtuwit na new administration pangit nan bungan kabana o karayang kabana imulang kabung. Tamarulangin malang kabung asan-san. Niyan so acting tatong koras may uyabo. Aramoyin ekonong iban pagi. Pagi kasilgaw kusmet. Akamuyan kak kailan ka katkisang info. O asaynong kamtin sayan ko. Ang kaktok o pero kaislo tasongkan mamiyayo rami pita tasongan mata-mata o mesan salato. Pagkakawit ito maluwat. Pweter, tahat pa na bilanwar mang speaker. Kailan na makitlan ng totoo kan sawit, awiya pa wo. Tahat pa na bilanwar, at sabong kamawit ito ang waran Pohnpei war. Magkatahil mamasa ni narani ni nakuration no. Kailan na sa iba ng pungwara ko. O wow para kaya sabo kay kat. Ikasambal ka maurat, payan ka team mamiya toralap ni totoo Pohnpei. Iwiyaga kamagit mang speaker. Kariyaman. Asansal mamiya kamakitiyo miyayer. Ang may kupura, mohon kamakitiyo yawi, miya makawatan ni lima, ipanto na siya ma, yatuan kupuran Senator Simon no Movic. Speaker mo, teka, palita na motion na muriya sa Kalangan, Movic. Benyang pato yung issue me. Nakamoy. Kalangan, Speaker, kami me communication me Chairman in Finance kasalitan ng kapanong. Communication no, a general, a pit qualification. Apo sa to name isme en tauti sang nan, en kailan poyok sang mas parang o ibil kami tame pais kasaleta me unya number tiro yayar tuksa unta to legislature yo. So to magtay bang yang pwede ya taula. Ipil kami me tame kabna songosong and message me songosongan kasalayang kachailan painty site na ekonong ta sa kunong nomination ko based on qualifications. Kahit yakin kachailan kapoya kachail tatok ang nomination na miyaw yung motor. At kailan talk mau based on qualification, i karapan na specify may qualification requirement kaya nanin niya. Ari isito kami lele kailan na po yaklanan at kailan tungal tatok, tesapul mo kailan tatok, pwede communication yung in general o soto specify at naramas magkailan na kailan patuwan disang na listed nomination kayo may patutador. Koreao Speaker, imenuya tungal Pwuhng lap ang momotwat, pwede kita magtrail pato sang herlalit, tekot sang herlalit ng kapuan may pit kamanamanlan nomination in AG o Traptarlan. Ikamelele me nominiriya mano, irainan an koyok o ara trow yung nantatokan state, inanan ban muya me kot ban kamakatatatok niya tay ban patpato kola te kot kola nan tatokin nan administration wat abanin nan apon apaliala tatongkan me anane na polda ari kapungki o imen walianti melel kit delegation ng wingti o wiya tungol kapung ang kumail ko Rusya po yung utut ang nomination ng Meleleji o pinagtaraptarulan. Kalangan. Mamawasan Senator Movic, kailan kadlanan kamagit mamiya. Siyang Vice Speaker, Communication, Governor Communication. Number taba mo, Senator Karen?
kalangan main speaker ika sa bali sa karan wow communication number silisa kayo laban yal riyasak payo. Communication number silisa kayo laban yal riyasak payo metated February riyasak payo Pahrek riyasak payo. Sansal makamakut kuamiya ro koneng kamela mo utana koneng talent kata communication wat pugi sampai rai te sawewe te pan mie. Yang so makabna kata sang Pohnpei utana sansal me ruwasan sabul material pasanan kosonet Lieutenant Governor an ke manaman koros puani tiato ititakan. Area ibil pei kasaligi siliko mebil. Kadkadaur tong speaker sang kabina. Area koneng rob kanai yan uyawi. Koros mo ujung kamaguto asani ay. Pwuhng asani so kamagut paitar o Governor's Communication silisa kayo laban niya riyasak payo matated February riyasak payo Pahrek riyasak payo panasahin lang kamitian jayan ko. Kamu Senator Carr. Kalangan main speaker ika sa bali sa karan wow. Mie tatawag yu karwaro kasampal magdala palinan week chayo me kawit wan moni yu momod wajan kamanata puen sa wase tatawagan kamatong me chapter ni kaunap lel ayo o pilpapos lan weekend ari tatawag wo do committee tayang committee o apple ban report miyayer magkupurakan kak kolokis reportan kak patwo dito sainsal me nan madalin kamalin masin penreu miya kawait yu mamonuat pa napali kamatong me magmagatiar apa sa bangomay pweki kwini yu me apa pali kamatong wat katar wan moni yu makakapali kamatong wat o lel ayo sainsal me Pohnpei unsak padang tatawad o ban puslan kaunap arima caiban kakapaliran watamau maban sedoka kay men pagban kuburan speaker o kupurakan koros kailan kak kaunsa kapulpen tatawad nan wicket mon kaunap kalangan main speaker Kalangan Senator Carl sansal kupromuyan o ibe pan uyawi taiban katlam mo tailo kwasak tailelie ay kamelelo porto pandel titor masai kinte ak tailutan ban sa palpen lakap pali o nan wicket o imenyang pateng committee kapantabat melel committee in social and cultural finance for the report you patpatroto speaker pamkupura paisin prema chao lang Senator Simon Ivan Pohnpei kamu kalangan speaker ay tungal wow dan kasapay ay tungal wow organ kamu vice floor memperkan koros pilih meniang on ki ton Pohnpei me patang katay nan kat padang rawat speaker kay de me got me pil lekin tame masen pamiya apa pil meniang sakar kita tungal kapeng ay tungal kapeng token melel kupur mau memian koti wat ranwat sainsal poitan tatok mepit ititan traktor sap o attorney general ng Pohnpei state government ari speaker o loko liyo sainsal me option sap sandier legal harm and government impobil sandier inan ni kasombal gi palian mbawni Pwegi niya tayo rang koros magtay kapkapandela apal pan morning hakapalang yayas more na ramas amimiyo elalaut la nang korong kami sepatuan wiyayang paliwo amun mesyota mga ila kapalakan may pizza batay palian rosan mau karda speaker akis men imen patuan pagi nuwaw pangkupuran chairman Wotong Committee JN ko. Ren kupur kalangan o trokata ni ainso me abis karwarusang
Pwede essential me nan sa matay calendar rani isak isuluwat. Rani isak is 40 ran pa isak silurawat. Kakator ran wani isak session pa ran session at. Kakator rani isak isu man lakay tag rani isak isu Pohnpei bang kata ran session. Imen pagin pag run chairman ng committee rangkak prioritize nomination consideration that rio silupo me patuloy sa kapinan. Dahil malwat and cotton talk. Ipatuan we working me miya ka wo me workan magkatay nagsanger iti tawo. Pwede miya pagpagyo ay kamila me kunong kailan mo ngi kuprong kopna or consider into pagpagdaw ya. Are kung matawo ta pagpagwo kulang kamitin chen ko ay mimen pagran chairman no tong kamitin chen ko ran nagis yang purmaw tuwa magkatay sa bulman kabayagot. Ran mursiray para do serious. Katiyang lale o apaliyata nomination mo ni non-session what makak. Kalangan speaker. Kalangan Senator Simon, mamawar sa Senator Simon, ang may program po na siya, Vice Speaker Miguel. Kalangan na speaker. Megod may man sakar ka bogi kawit na miyaw. Ang may bitatamotongkan metaptar kay sugak kapuyak man speaker. Ayan kak tola ay tungalwaw. Pangko promoy floor bill. Pono kisapal kung baka pa honorable senators kan. No so matang punto koros mesupay wala malang. Apil ran mawang ton Pohnpei pon. Mele lay tungal ran mawon ran lelo watang ton wen kitrimang speaker. O congratulate the structuring sap kap o attorney general. Mang speaker essential me report me Telaw yawi pan patulong sang kamtian social services culture and tradition. Apil me report song kawai itu berbatoran kamtian finance. Pil number isok payo, labannya isok payo. Arbagi answer mang speaker. Ekonom Thailand papasan report itu Thailand wali first reading. Pemamianan amendment when tawrin ng roboto pwede ya kopuko angkak niya bukday salagag kopuko kaparabat cuma kopuko kaparabat kulang ni pilo main kakatach roboto mi amendment pangkolong pwede uta ma pangkak mang speaker nuaw iman patawan pagi pangkopromo yung mumoto talangkak kopuko kaparabat Committee on Finance or Social Services, Culture and Traditions on Bill, Legislature Bill number Sakpayo, Labinyari Sakpayo, and join when Kapitulong yang agroboto we are a market mind speaker. Welcome to you. Kariyaman. Ang salam mo kumagit siyang Vice Speaker. Kabuko me patulang Committee on Social, Cultural, Traditional Historic Preservation and Committee in Finance and Patria. Karos mo utong kamaguto, masaniyay, uwang, masanisyo, kamagit Pwaitar, miyatay Retoror, Speaker. kamoy Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker. Iban patuan batang rail kan yair rail chol sa rail kapeng oni Pwaitan sa rail Khususong naman ni Riyaman. Riyaman ang kakpisansal na record o ang kakpisansal na sa matahil General Rawats ay baruan tiratam ngayon makareta may paman siya to support robot may baruan lang. Ngayon may baruan o Senator Simon, don't judge the book by the cover. I may look ugly, but deep inside, no one can read my heart. Ari, iman barawan sa pagmanga mo na lang ay eleta usus negative na payo. Iman pagmanga, nasyota ito ang self-interest o nan tadog magtayal sa bulman ki. O ang combination ng kamadilan manggag mangi
Isu padawan yang korong-korong you pergi padawan disclosure committee ay tungal relationship ongolo. O ay tungal issues may isu men amen kejal ke Pwuhng. Dari mia lima huang gitkan me kersuat imen bagi orang kaburayan. Don't judge the book by the cover. Mr. Speaker, may kagtula kita sabon man ki emergency declaration yung telarman ang yangin kajupin o karkar laut wan laut mo sang ni karabeo o bichote mo parota to even paron pagi option speaker anakak hewang option kabana te komkak assign appropriate committee and gag check wa Israel semen kan Israel scientist kan kasali yang gedailer irakan nantaro bu ay momon Israel German oke takamerel Mr. Speaker ma saya korrespan kecewi likenimo no amendment tungal kiye wak saya gag patok tinampuelan apan tudau cloud scientist kasali yang gedal me dan rairan sompung riau yang atipsyokan pa mela silu payu lalwano ri kogop mirail padawan yang gedal magdal bangkak mayauta ni mun sompungan ma surpan kakate payamau nancu irawat padawan kasampal kiyo istimen padawan biata kamagit anggap nian kuburkan ubusan sana radio bukan anggap yang dikoram. Kami segala speaker saya gimbarawan matong sekamatong. Abnamel hutan pasanan tama kita apa-apa ni yang rail no pula-pulakan magdal katan ke matong. Ibu rail meban dia lakau and Pohnpei wot anggap tuan kita sabulman ki persen mau. Ibaruan yang patreng rail kan me William Chapmatai Lopis. Dan kamatong wat mia team in Legislature speaker. Itu baruan ma koros kedail wale bagan baruan. Ab mia team Legislature. O kedail beliang aktif nan kamatong wat. Ibil men padawan encourage men Pohnpei chorus dan gag yang isanoki kamatong o may men kabatayang si speaker Israel kan magdagin ka kita sen po na pali Israel ma palien matong ka kabatayang eu kak maban kak kulatiyang mabulabulkan meta wayum roson mau kasampol Koros meban yang kamatongkan meban biar drug test yang rail. Well, it should make sense in kola alumination ni showas o ni showtuk ay kola montang ay namala poison. It should make sense yan yang puin matong yu ap nantakaut kan inampok itu pu sika debil songkan meban kawala paluar tayo. Speaker, ibaruan kasampal kira koros magdahil maasan iran wat. Iban kaim sangkila bagamak ong rail kan me ibaruan katauran iran wat. Kayu Chairman in Health o Public Work. Iban ibaruan me siraman kumankak patu tayo puwagi kirakan may barawan tao kapantala robot. Ibentan kak sabon man ko robot o tutok manay. Kusap matal mayawat niya ban nagila. Aramas pan kak kusi ikitail ray na tail mawur. Maban suwat, aban suwat. Pwa ime basin Pohnpei sa basan ay ikabay ay tutok. May ban tutok mau, ay ban tiar mau. Kuksarawan basan ay tama kapatugati. Ima ka bantolong, magkapatog ito woods, kakangkang woods, magkapatog ito may, kapangkang may, magkapatog ito tsakay, kapangkang tsakay. Kailangan, Mr. Speaker.
Speaker. Kenangan Senator Perez. Mamawal Senator Perez floor kumpulnya mampun semua irailkan makawatan ini marail. Senator Simram. Kalangan ng kami Speaker. Muna ay bawiya sa karatang Kapwuhng. Ani ang batang sa pulumumi sa karatang kay Pwuhng. Wow. Mela po tayo nilang. Kapuretong non-term password, one can come with vice floor. Honorable member kan chorus. Speaker itungol sa karatang Kapwuhng. Mela Kapwuhng ki wagi amoy tata yang kaksilok ng Guam. O niyan siya ilala Guam ipilmang Kapwuhng kiyang Chairman R&T. Wagi schedule kan eo kiyang irailakan irail semen kan militi. Pasang kakwewa pene o song kan chorus pasang kakeu pene may pambil eo kiyang kairan. Kayo niyay Pwuhng manakap te olmen natan gi John Selig. All minute again apa-apali melel tuan container kan sang win Guam batang patpatoseli lento Pohnpei Puralang Japan o Korea ari ikalalapag renol minute ma akak sa wasig tayo lapit recycling ari tama esensyal may bangkak limom may container kan yan siya magnilito Pohnpei agin food ani yan siya magmagitsang Pohnpei kukola Puralang Korea agin empty ay may paki o na bangkak uya na container ka ba nilito Pohnpei agtay na uteta uya peyo magtay ka kayo kiyang PUC te fighter ong melel oil waste oil gan me kiyang trail kapal dahil ba siya sa pungala ng Legislature leak uyawi ng pamal ong oil ari imenu yata motion yung mamumuot-wot kak te kung kakasayin ng committee yung amele committee na R&T ang kakapeta uya pe yung me silent tatong ki container kan yan siya may empty ang kak kahit entro oil apong recycling siya develop dami meto ong container ka ma may baso sa pungalawang PUC wasan diyon keren oil kay may waste oil ama kolon ng container pwente likaw o entepil ko ilang wasang ki pagkakapanyala anan mauyaw raan ay may mauyaki motion Speaker o ipagkikariyanan Senator Simram masansala mau makamagit you masansala mau sang Senator Simram o miya kariyaman pan kamagito harus mautung kamagito masani yay Pwuhng masani show kamagit paita miya masani be Motion and clause. Masyo try pan po na siya kamagit talang tingtin masani be o sansal me kamagito kami din R&D nituan kamagit te introduce her sakar kita and assign lang committee na R&D kan kakan rob o tiarata uyapen tato magtelpan kakan naute kita container kan and kak kaburpurla sang Pohnpei selar kay koros katlan anu choose koros mautung kamagito masaniyay uwa masani show kamagit paita assignment wo pan assign lang committee na R&D kami Senator Mobu Kalangan Speaker imen patong na negotsoror po kayo imen patolang
como que tío me asignó mer Committee on Finance so Social and Cultural Committee. Me pit takpan moni yo me patulong po na pali motong mauyuyaw yang sawot. Itaman-taman nan session magtayuya last week ipakita ma sangan momen kamagat ka sa tukak patola ren kapna ap kapurpurton ni kamumatang ko son natin yawasa sentiment pakpakwat pan patosang ya many a source of funding marapan tatongki utail anane en mainuti sang sangan momen entertain sangan momen request kat pos kaitekin kisilaw kisma patotong Committee on Social and Cultural. Ito patosang til Sports Council. Ito patosang niya tayo si sports. Patosang directly sang organizing committee and komatong mauyuya-uya. Patoto paki 1 cent paki cent rin tatong kanang komatong wot. Amakatay bilban pain patowan long kamamatang ko son netong 1 money yung maban tatong komatong wot. Bilban lang ni option gobna rebilkak soto ya me ko lel mi mun motong anak ya. Alani so mo mon ya ban pato tamrun motong wot aban pato la ya. Pwe kain gan yu ya wir koros pain fi songai sawas kai bil ko yang er song motong kan we ke me mi ayer sawas motong kan tau la. Ari iko sompal ki ketailan maitang wasan eta to ko tanane originate sangyo en ka originate sangyo option gobna poren ka patrawanta source in funding mesent what fan patro sanglal katai lapton but patrawan ran tayo financial status in Pohnpei state katai ran patrawanta sent taisa se osaban patro sangyo mapil niyo ari pa speaker kapatapatong motion yo me sangren vice me Kapataban of Finance so Social and Cultural Committee and bill Irailan bill repren of singkobna te ren finance ya wasa source was kakpatosang yo and patong motion mo iuyaki komokit iuyaki ya kapatapat yo wong komokito Riaman motion yo mo dami ya koryaman Komal minute
Floor leader. Kalangan speaker kaysa bale jungal sakaran wow. Speaker kom kupura puya ki yan siya ban John pagitak chailan komal sang nan uya kupuro sa bali wasaksit lagap kulak isip. Karyaman. Essential kamagatiyo chailan ran maleti sang uya kupur ran mo to sa palpana lakap kulak isip. O puya ki amia karyaman pen kamagito ay panpone siya. Hamon ay panpone siya, iman pone siya ma chairman kan mamia pakair. Kami chairman Carl. Kailangan may speaker kaysa pali sa karan wow. Imen wow karara pergi Committee Finance. Kailan kakiopen na Pwuhng, Committee Social Services, Culture, Tradition, Historic Preservation. Burin station nan per meeting ng Beo. Kailangan. Saan siya lang pakair sa chairman and finance? Murun session, kumailan kat pa na Committee Kapatapat, Social and Cultural or Finance, non-conference one. Miya ito pakair sa chairman ka? Chairman. John Momote. Chairman Pahrek. Ben Baruan Pakair, kung yung committee members and committee chain ko, ang rega kayo pa na kulaw kayo, ang conference 1, kung nawali governor's motion yung itan silugoyo number isak silu lepenyang risak payu, kung sa ilang kakawali niya sa karwaro kapurato. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan, committee and chain ko, kulaw kayo ng conference 1, kapese, communication yung motion to ka sang kabina. Kami, Senator Artui. Kailangan Mr. Speaker, kaysa pala sa Sekretary wow. So, imin, kabese yang aja Committee Environment o Climate Relation me. Mia, sa bulong macay nomination yung magmaybam, masaninan sa bulong may Pox ko, mia communication yung uli ang child yung kataralang ka pinahong mabit nomination or pasabang pen nomination na abang burota kaya na tulan ng karong-karongan nomination EBA port ay may minsakar kita o ang committee. Kailangan Chairman R2W pwede kapesa essential masala ang Chairman R2W panpo na siya Chairman Simina. Ay jungal sa kanatan kaysa pala jungal sa kanatan wamin pakair kiyang Committee Education members kan reports pan kami siya kelaran mo eri kumail ketkiyang sabul mo malansyo kumail ang katerpumon niyasil abang kak paytay nan usaksit bepit namin kalangan. Kailangan Chairman Simina masulara iman po na siya Chairman at Ward. Kailangan Speaker man kaya sa balchay chungol sa karan wow man. Ulyanti committee na RNT o pakayar ki chupa na yung klok tuwa o lakap na minsan ng pit motion map siya pa cholong. Kailangan, Speaker. Saan siya lang mo siyang Chairman at Ward, Committee na RNT klok tuwa moon session, Committee na RNT and katpana non-conference 1 klok tuwa lakap. Miya ito pakayar saan Chairman kan? Kami, Senator Carr. Kailangan may speaker kaysa pali sa karan wow. Iman pil na wow karak-karak luka Senator Licanet o Senator Lutugan kakpatyang Committee Finance. Kailangan. Saan siya lang mo kape sa mamiya Senator Licanet o Lutugan yang patyang Committee Finance. Masulahat pa kayo sa Committee kan koros ay men uli antay ti o entertain motion. Try lang kumalti siyang uya kupuran ranmut o sa palpan na clock Asia clock up. Koros mautung kamagito masani ay uwa masani show kamagat paitar o trial ban kumalti sangar uya kupuran ranmut o kalanganan Senator ko koros.